Uganda omukwingo mwani nekwata omwanya gwa kabiri omu mahanga ga Africa. Eyokubanza ni Ethiopia. Obwa hati Uganda neshohoza omwani miliyoni eziri hagati y'ishatu hamwe n'ina z'eshahoza omwani, kandi omu mwaka gw'2023 2024 neteekateekwa kushohoza eshahoza omwani zirikurenga omuri miliyoni 6. Amaka garikuhika 50,000 omu Uganda nigabisibwaho entaasya y'omwani. Eri izooba twatayayira Muhoozi Ndeta kuruga omuri Kasana Central omuri Shema District omuhingi w'omwani. Haza ngu omwani nigwe gutura guri entaasya y'eka yaabo. Nikutangira programu y'obuhingi n'oburiisa nk'okutwire ntugamba ng'okuhinga na n'okuriisa tarimu kuferwa buzima nigwe omusinge gw'ihanga wakwata efuka kandi okagaruka okariisa amatungo notunga entaasya erikumara. Eri izooba natayayira Muhoozi Ndeta kandi turi omuri Kasana omuri Shema District. Tuza kuba ntuganira nawe aha kuhinga omwani noreba ndi omufamu y'omwani kandi omwani ogundiho noreba gwezire kurungi munonga. Ekyo kureberaho noreba enyuma yanje ebiti mazima bishogeregye nikyoreka ngo omwani naguhinga kurungi, nagureberera kurungi hansi, naguhereza kyona ekirikwetagisa, rero nagwegumuhereza akasente. Mwena nimukimanya kurungi ngo omwani gwine entaasya ndungi munonga wagureberera kurungi. Abahingi b'omwani buri season boona nibaba bashemerirwe ahabwa entaasya erikuruga omwani. Ko wakuboine itaka orikwenda kuhinga omwani, programu niyeegi, omuhereza wawe nda Ivan Tsime. Otakarugaho reka twena tushome okutwine kuhinga omwani tuketungura. Muhoozi nakutangirira aha programu yitu ey'obuhingi n'oburiisa. Tugambire aha bwingi omu bihingwa byona washaziremu kuhinga omwani. Mbwenu ekikwatire n'omwani ekyo wambuuza kugira ngu nkagutandika nta omwani nkagutandika ndi omwana kuruga abazaire banje. Abazaire banje bakaba bari abahingi b'omwani munonga kandi bashoroma omwani obutakize todura kandi soroma omwani mwingi munonga kandi n'ebitu byawe bibaye nibetaza narongo. Soroma omwani oshanga ekiti kimwe nkirigamu ebaho edebi 12 kandi tukoresa edebi. Aza kurugobwa na nyuma nakukunda kunayirize gukora kushoma, so nanye kutandika gukora naguma kunzire muzeyi akataka kacha kuyampireho nakasimba omwani kuneze kwetongwa na omwani gwantahiza nanye nagure ebibanja ebibanza binaguzire nabisimba omwani. Omwani ogwo kuneza guguza nagwana famu emukwisha kureba na naho inyombe kira imwareba mpegurire kuneze kushoma nazo mu government nagikorera konka abo kundo kwekoresa nakora imyaka 20 yonka narigamo naza kwekoresa kuhinga omwani no kurisa n'entoki. Mbwenu shomwani ko kumara kugubyara gwakwata ogureberota endebere kikuru no pruninga kandi no garaka kweza kukura okatinga gutema nguko kureba iki kikatema ato kitema kishebuka bisyo nura kuchikuye kukiji icyaka kindi no applyinga mu wareba hagira munke ureto mushawa kibiritaka ato akugambira fertilizer wera akorese ati byo no takubikora okupruninga no pruninga ota usigaho bitaji bingi hati okupruninga no sigara bitaji bishatu kugira uko kuburiza omwani ko kubugurize je munonga no sigaho bishatu ko kutakurize je munonga na spacing yo kuboyine no sigaho bibiri tumana dore kugira ngo usigaho bishatu ushaka icyakira wiki kitine mani no sigaho bibiri kandi washanga kibe kikuze no sigaho bishatu okubanki bakine system yo kurisa omwana ogwe kandi n'emizi neba yagenzere hari omwana ogwo rukwinga nigwe guha hato komwana nyine rebosti nyine muna hybrid ahoko wa season yabe kanje hangisa
nkabanza gwa ba muzeyi nugura barugungubwo nugureba nizanaro ngo ziryaruguraho na naze twara hariya ingingi neze naguye no mu kibanza cyo wareba nati kiba muri nshoromo konkogwe tukuremera je waba no gwihaye no shanga no gutuncumuka nabo guta outani yagwa coma gusa no shanga gutara umwingi abo kuba ngo bagwine cya system cyango kandi cya system cyango cyukweza kukura ushanga ko munda cyenda kuwoma ngo shanga gutakunywaji bagutakuriya jembe gutakunywaji bwashonga ikitini cyango kandi kikuzire agateta kugira mu kwentuma yo kufa ushanga gutakuremera konko go muto ugo kuba no pruninga gukira umuto no gushankaringa no kuyamu ebe nanka byone byo kubana nibiguriyerera no shanga no kuya muje wapu medebe zawe 12 wazanaka no shanga outani yedebe 12 uriya nakwata 5 yo no kwata 20 ninga nabari kurumba nkaga hato guwareba busere gukushuma gutiyo gugakona gunkogwe nagutoni ndo ninkwata 5 n'itano hinkaga na mushano hinkaga mwe shanga eshaho no mu kintu cyo mugashu Muhozi omuhinji aine kuhinga umwaniki yaza kutunga entasi yandunje asheme kuhinga corona hybrid corona ejegero resistant ati ngo kuwariho gutinga kwasitinga mise mu kiti cy'umwana kuza kuriya kandi ubwo mukuru n'ubwo kandi cutting kurezi je niyo cutting manya niyo ya corona ya hybrid ya corona niyo ya cuttings akuba nikiraguya kizindo mbako akomu ningo bungu yakabwohe ari ya factoraho n'abagwini etinku bandire yo kuza kubyara umwana konkara bo kwijokana bende mbo ukundu kazibaho kwano zibayenda bakapikinga zo kurebeze konkezi zibazahwira mani zibasitakwera je ngoko kubukuzirota ningira wareba gumwana gubana ureba mbenta kwa prayinga mu mani kuyaho je ndwareje yizire ku eyo gubabura yendetire kumbiri zo mushaho izakebirita yajya ngo nerubura mu phosphorus so nkugira ngo nyaprayinge nureba umwana kumbere ngita nkumu kugira ngo wize etonto mukegende hariho obuturu kushanga omwani ebiti byingi byomere echo nekiretwa ki kofuriti eje yone tuganzya kuba wagira iki cy'umwani namwe ningira wakiri anka ruguru cyine ho cyomere atoshanga gwakushara icya kabiri twine pestis ezo kufumura obunanka ubuntu ubunugwiza ntari mu twoko ntukira ko kuzama konkati kwizero mushaho kwa izero mushaho yanyi pabura naronda waraji eji waraji yitu afumura hamutwa aha mukananka ura hafumurira ya mutugwa kacupa hato tamuka warajumu hato kikatiye kamu nikiza kubana kanuka no manya tishengira n'ubundi bukoko nubukunda simero yaki yakawara jako nubukakunda munonga mwe no matamu ombazi ngo gwanyeba hatogu no mbazi ogo bwene nagwo no gwito bukoko hatogu ngo kwito bukoko tuwaraji hatka kwiza kizire kuronda waraji hatka kiza kabura ikaraba hatuguro mbazi ukatangira hatkagwa nkahi no bureba bwone ko mukufiri bona bumufiri that is artificial using ategi ningiye korora kandi hati ngiye gurara nzara kananka nkagura none ntakujinywa konka ijo kandi katonti koreso corona so hati yo ino mukashumnonga waraji so hato gitekamo hato nobura uko kubundi bona burumbuzi buta nubundi bushenshire mwum noburebara tokuragara mubu nobura bubona firi rabo bona firi nobureba natodura na variety yabiri koko utara selective ningo utakomechi waza kukora nushanga umwana ugona gwomere nuza kure ikiteke kikwasiwe todura agarikiri kuchikaza koragaraka ibiye bijuma nibikwata hati uzi hoki esugu ubwono bwatu hano bavugwiri ntokura tari kugenda kuza ukatera sente ukazo mukwa ko mu kizinda ukakora order nene ukaita seedlings ukabyara bwene kucoke mbibone ikintu cyangwa abahingi no bizakubente zo kureba wowe utacokire nimi ukabanza ukamanya history yayo ukareba mbitabo kare ko bakora no gure n'imyumbi
omuhingi w'omwani aine kushoroma omwani guri kushaki. Omwani nkati hariho nkata kitweta embirabira ezo tukira kushoroma nko mu kwa kangahi hagati y'omwaka umwe tereze embirabira nko mu kwa kabiri omwe kwa kangahi tuba tushoroma ki embirabira konka turiyo tuzazo ago mwaka wenyine season tweta season yo kutera yo kurira ngo abantu bakwabagereza Buganda tutantu zo mu season notine mwana uyu n'umwani bana bazankahi mu season mboka wana namangu ko yona naza gushoroma ninga bakuba ayine na nankaye baraye neja kutwara sente aho ko cyaro cyona bana bareta magutira ga sente uzobona bari giza byuma by'umwani babinje bari kuzitwara mu byaro mbene nawe uko bari no mu rumwaho nabona ije agira ki yakwatamo ndacyo ncumwani Bono jo gushoroma utagwine kugira ngo ine gushoroma manya ata umwani ngo ni shoroma umwani guhire ako gushoroma umwani guhire icyo kubanza nugwina katari nuguremera umutatari kubiya ngo umwani mbisi nuguremera umwani gushemeye kuba wagumaho gushemeye kuba gwina kashandi ukununira ni urukwena ngo gunyunyi no waguto mu store watahamu noshanga enanka enzuki nzenda guhuma kane kariya ngibana karonda kandi kuriya aheru niko bakwenda washanga gutineka ho hakaka reba kakashandaka akaka ako kwato kakatera timashita ngo umwani wagunukamu noroshanko wataha muratwini ibi byane bisi mwene kurigirira gwaguru gutyo timashita ngo iwono uja kutunga sente okupakira ko kubanza abantu mutunge sente ndiye no mushubuzi kwara gutwara hero bagucebera ogore ngo umwana bagushara kore wawaguzira ogundi rwo mushubuzi hati ni ukuteri niwo muhindi koko wawe takashawira wawashawire muka hafu y'umwanya ninga kota hati ngubona gundu gwasigara nukuza kugwa mbene nya advising ninga mbere abahingi bomwanya dore ngo twashura umwana guzire guta guhire mbe nisima government yitu ya Uganda aho kwebene higa korte y'umwanya nenda ngutuye korte y'umwanya ayi batahirire mwaba UCDA at least no rebe kwe kugireta kwe kutemba mbwe ntwayiza kubikiriza emtendero yabo tukagwana ka antundubare ninga butandaro na government neka tereza za dryer ninga gatetere byo kusomwana mbisi aho kwa watu wasomwana mbisi wagutwara shomana bagira bata nibagubinga wagurye bitumba mbamba basuguzire guta ogwire gonga nkazambare okwatu bakira standard ejo bono bahingo bashora umwana gwabo mbisi gwa nasharanda ninga gwa konka bagutwara guru mbisi bagushushura bagwanika atushanga gwina katari karunje munonga so konkito kunu ushanga abantu bendanga bakome nashaho gute icyo kurete cyo noburo ekini shaho cooperative zitu zazaho ntubasa kuguma omuntu zekaro yisente icyo kurete cyo kusura umwana mbisi noburo oye yesente bwaje mu yetware nico wabira batatito nashura umwana guhire bakama tesha wezi ninja kuzitwara nkai a factory ananka umusosiyate ngoro shanga umwani gwina katari karungi societe kebe musupportinge ekebe supportinge muirero ni muirade karoni ninga advance atukiza to advance ezitwereza abebyo itwa byoma byomwari nawe nabaheri kwa kwiho wawe azo wananka hati niwo yirukanga uza kugwakira nawe umuntu akushura amaguru mbisi mbwe nani nshaba abantu twamanya ngumwana gwatura umwana mu nyutebeyi kandi twashora amambino kujya kutushara twena kawo umuhingi ko umushubuzi ako okukira munonga ngushara umuhingi ako ko umushubuzi kukweza kumushara wakiza kushara ese ndeze zigarakaho iwo muhingi baba niyo bashara mbwe kiryari to abahingi kuhinga jyo mwani akatare ko mwani ebere bikemerire kata ako mwana hatkariji nsima government ya Uganda kubasa kugira ngo atayitwahika kandi turiho tugenda gi aboko bato mwani umwana hatuguryari umutoro gumwe n'inko mibiri kandi twahuriye nko gamba season kwera tandikeje muzafutana cyari gumwe n'akakaga mushiyo gumwe n'akakaga hatu wiya mu nanka tani yawe y'umwani ya kirini hatani ya kirini kiro 10 wabaza mushiringi ezo 10 miliyoni hichi 10 nezini
mushikanje kintu ndango atari umwani no waya asiringiza ingayi no buryo miliyoni 16 ni 16 mushobora shuruma setane zawe nangu 5 no buryo miliyoni zingayi no buryo mukintu no to miliyoni 9 mwikina ni to muntu waburizo hona kuko ino mwana wawe ntare miliyoni 2 uno amakerere miliyoni 2 uno wananka nabona tokushoma bakaheza so mbuye neco eco mwani ni tero muranga for example umbene cyama rero fisiri nkabana nyenda kwa abantu bakabiza bashoma nkani nyenda trist umugombo romu tugira abantu nka 10 inga 200 ushanga abantu bashoma kwa ntubasa amataka tugine kushomesha 200 then tugira abantu nabo nka 2 bashoma shawigana then abandi average is between 20 and 50 wanyuma tugira ngo tuyenda katare ko twara umwana hero ubuntu basa gukora sete ushanga twepakira rebero ry'umwani kandi nabantu bya kutumwani akwa tugwine nico mana mbasa kucikora nico muntu basa kucikora konka twiza kukireka eco tuyonza kutunga cy'amajyani kandi twenda testing y'abayembezi bitu kandi batwetere cyo umwana naco cyo kumwa dukora zakaho ebitekateko byawe ombwire bwo misho nebiya future plan nyindi yonye ndangundiga shawigana nzari 200 uko cya kabiri ndiyo nitembura ogunda umwani kuri yo mfamu kugira ngo gwabana ingushara kandi umuto mbe nishoroma njya waranga umwana ugwanye tuguru tukushana ariho muto abuseri ariho kurata hwaha kandi arona nugo hano mukuru aruguru adicyo cyo gucyona nyira kushara niko wizeye no tembura niko nize ni nshuma mwati ngenda ngushare hati kandi ugaraka buto wanyuma gwana ngo nanjya kagushara ona ni ngoma nindya ako gona wagwesharira niyo ndadvazinga abahingi kugona ko gushara mukono gumwe norebe nako sizo nahika noreba higuru aha noreba higuru so ni nkabana ko bakwabarinzire kuza university bona wagira abana bana university noteka kureba higuru so mbwe neco ni advising abahingi tugume tufare cweka kandi ugubyara teke gubyara mu ndugumwe gona tugume tubyara mu itavuze eri hereza obutumwa abakureba aha TV turukwendera abakundeba abatakakire abatakakire unatandika nimbashaba amazina nayanzuye ngundu muhozi ndeta wa birara chairman wa Kasana Sub County RC3 kandi umuhingi w'umwani ano murisa mbwenu nanya advising akona na advising ngire kuhinga umwani abo kubataro kintu kino mwa esente nko mwani apana icyo nkikoze research intenzine yamatunga gani ngine biranka bihinga ngine konka icukuru indo mwana kukintu kukizayo abo ko mwana witakariki na nese tane philosopher Ephraim Kamuntu akira kutere kirizo cyagamba totine mwana tokitagirate tashwera mbwenu ntiteka kugira sta kureba ngo wabona ngo ogireka erebke okukira munonga abecyara abatarizira ngo bashomere munonga kugira ngo batugure mu tawuni taro cyo kubasa kandi ngumwana into kingwa kitakwenda aho cyo kore wakisimba ukacyara waheza tinko mutumba ugufite makitoke ukaza futere nkonya muri season nono yombera ubu basafite tuzwara nyine sirasha nuza muri sirasi ngumwana gwawe ubutaka bwine binyansi urushanga umwana uguze guta bwizire kandi guriki kandi cyakashatu nico kintu cyo kubasa kurundana sente mukono gumu ombintu byona uko boyine duka omwani ortokene gumana oguza otunga miliyoni M2 ezo ukibona umgenye gurakanya mu kijirote ubuniwe ukenda kuzombozo zombozo konko mwana ugwe n'umwani omwana takwiza mugenzi wawe ikindi akiza kushaba ati nyende debe y'umwani kwiza kukigarro ningati ndi kubinaroyerezo umwani kuko mutayoreze bitokina yana cyushaba twe bagano twire bito ebitokino twire bitoki ko twira debe y'umwani mbone umwani n'ekingwa cyaki kihanga kandi supporting ihanga mwe n'umwani ningo advising abantu ngo umwani kandi bugurongere kutwiha ka president kwagamba president nagamba okureka kuri saki kuri senda this is a commercial ndakintu cyo takuteka ukatomu nyungu ukateka
kure karoti yakukiyamu ki kashi ko kugiyamu wotayingira urutoki ugura ikitoki wotine sukari ugura sukari wotine sabuni ugura sabuni wotine kahunga ugura kahunga so nicyo kintu ecyo kubasa kwanisa miliyoni icya kabiri ente no wasa kugiguzeho oyine ente yemwe n'ingibiri konko umwana wasa kurugaho yihurira umuntu akwesente tino umwana ugwanje season ngenda ko abana bagira bata niko twashomere bahumurwe security nukuraka security umwana so nicyo kukundira umwana aye bareguma no twegitaho kandi porogaramu yitu erizoba nko twagihendera tuti twaturi omuri Kasana Shema district kandi nanyine muhozi eri ndeta umuhinji w'umwani no gureba umwana gwe buzima gubonire kandi twareba ngo kwika haryeki ngo kutwatandika kutushobora okutimba kina ukachemphasizinga umunonga futi ibiri ahari ibiri kandi ukagaruka kacoke mbibo nicyo basa kwereza umwana umurungi nabwe style wabana gurebera kurungi hakube kintu cyona kibancyetaga endebera waza kukihamu cyango kuko kubano expecting kandi twarebana no kushora mu mwani oguhire kogo gunkwiso mu ngaro zanje noho kubasa kugera mu katare akensi yo nakuba abantu binjino bakira kura umwana ugwanje manya ngiro mu katare to bampa sente ko kunkube ninzenda aho area atwereka ngo ino mwani oguhire washora magwino kwetago mu katare buzuma sente no zitunga kandi nyesiga kuba watandika ntu program hine icyo wayega ahabe kwaterine no kwinga umwana kuba kuboye nitaka no tandika mpora kuko yatushobora rero niwe no basa kwika aho kuba no yenda kurigera ikitekateko cyawe kucwa kiri wabanonda kuba umuhinji w'umwani kukutwareba erizoba nyowe omuhereza wawe ndi Ivan Tsime kandi nakorana Asaf Turyahebwa aha kamera nyine Privence Akampura producer wa program eji reka program tugihendera tuza kureba no rwa kabiri eshanu zo zumwe TV ni yemwe bye bye